ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay agure ka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wenno balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nituyan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y apalitak. Tatamanaw! Adak, dito'y kwaraw! Urayan nak, tadalaan kita ay! Ngayon kayo nga ron dito'y sirok tinakilabataw! Wine! Dito'y, at dadakilabataw. Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti abagatan. Ay. Yes! Yes! Nakita ka. Adda nga agpaiso araw. Tatamanaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanamba daw. Di ka kadiagong ito yan. Tapagbaknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shhh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asidag tinisuar. Talaga ba daw? Ay na! Iwat mo Huwag ko naklangaruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno sigsiguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanang. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tititiktar. Anya ko timapan mo detektoran. Damdamagay, no dala ko, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo tititiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamare. Eh, jak amaw Ay, kunak man no amo maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki di may. Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam. Adda ka di ilimlimeng mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda no awan. Dahita lang, ti sungbat mo kanya. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asa o kwaraw. Apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adda amom apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor. Paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langin king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray? Un paray. Isong aron nga agsapsapolak iti detektor. Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maalat at ibalitaw. Ay, di ka dalag paray. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok na itakin ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuha. Ay, adda ngamin umut-utang kanyak.
Asinaw? Padak a politiko. Di mo matlaman mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usarin na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ada interest di utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Sanan ang masapul nga ibagak. Anya? Ibagam ka ni sekretary. So pala ti makaamaw, ang mga ramid ka dagiti aramidag kumad, iji barangay haul. Manuhal daw ti kaawan niya, oh. Siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa ikit addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di balitaw. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidag. Ingka agala iti karaw. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Adda nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor di banda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tanpan. Ay, agore ka pare. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tandagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayabak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman naktuyang. Daytoy may timirinda ni Parinteng. Aguray ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Daytoy nga di kung kunada nga exotic food paray. Naimas dayta paray. Itala ang makitak ti kasta makan Kit ali kanamon paray. Alaman? Kanagti ko na nga exotic food. Sige lang paray. Ibusan mamin dayta. Mayat Ay kitagyaman na ka paray no magustuhan. Naimas ko nagtumay. Apay ngay. Madimatad ti panagkitak paray. Nay. Apay ngay paray. Kaslamatan. Kuti amin na makitak di tayo. Agraman ba to? Ay, tinasaya paray. Iturong mo pay. Taringan kantaw. Madya talaga tirik na ka. Mala, i-relax mo pay paray. Iturog mo. Tuyang! Umay ka man. Apay. Naulaw ni Parinteng. Talaga nabilag din pakangkaw. Anya ngay ngarod ti aramidin taitan. Ay kirogyan tan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parinteng no kasano kaado ti balitaw. Kit ilamang ta ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalimay. Ayun anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka, tuya. Amangan no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw.
Iyasideg mo dito iti-detektor to ya. Sige. Atoy. Yes! Napigpig sa manan titayag na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba? Ay, uwin to ya. Karting ang tatiag kalay. Bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-ara pa apakon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, kat atua talaga. Dito'y tanaro mga ituyang. Na, aglat-lati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, yun nga raw. Unak laki din no adu abars. Di balitok ta, dari tayo. Kita ang nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay na, sapay lang ko mga rog takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kat laki di ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, yun nga raw. Aglat-lati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumot din ang agaway. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutan ti balitaw. Hindo kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. At detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wait. Agsapol ka man kid di iti mayat agumatag. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Naa. Piki daytoy. Awanin na. Sinaorda kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Dito'y. Wananggal. Mamati kayo kadi kanyak. Naa. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. Adda balitok dito nga iduldulin ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoray. Sige laang Pakakitaan, nupod-numot laang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke dayta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata. Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. Nukas na. Ay sus, sinaordak. Tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabgabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglat-latay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlang nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla ko makas yay. Diyak ko man ninararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kuha. Jak amo piki gayam. Patsin na ko ma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang. Adayo ko mo pa sa maktikas toy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaraamid ti proyekto. Ang gayam, inggatang mo iti may sa apeke a detektor. Anay ko, anay.
Kapit lang! Parinteng, umay nakadimanan kabilan, paray. Di kagdanag, pare. Ay, Ay, pakawanan na ko, maparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yan. Patsin na ka, pare, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alatala ang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain latala ang tinakaliyo. Kagya manakit dia. Ta sa anak-anak bamban na anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay natatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan nyo laday ta. Ala sige! Dinon tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo Nelyesa Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Anya? Sakti aglaba ka dagiti namurngan tabanang? Ay na agpipikal nga ro dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong. Plus blouse mo. Kan dagiti pandiling mo. Kan di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ingkakit aglaban. Katnay, mapanan ti oras. Ay na, imbes ko maasikat ti aglaba ken aglutaw. Tapno day talamangan. Kan mapanak iji barangay hall. Isulat ti aramidek kuman. Na, mapan kakadewan no saan? Ha? Sige, mapanak ko. Nagrigatin ti awan katulong na. Awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Hey, haray! Si Kamag kayam ti paralaba. Nay, pandiling pa datay lablaban, paray. Naggapwa manin abigbigat ang mga asar, Naggapwa di ta maliklikodak, Na. Amon, paray, no siyak ti sika, jak ipalubaws nga pagbalinan nak ni tuyang kaw nga under di saya. Uli magkaman, pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawan under kan. Saan? Anya? No awan importante nga umay mo ibaga. Agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. Ay, under di saya ni parenting nga talaga. Isuki din ti paralaba kadagiti murang dang agasawa. Kaya't namot siguro at tulungan ni Maribanang, ang mga numarigatan nga aglaba. Ay, talaga kiding under di saya ni parenting. Isuti amok, Maray. Apay, sika, saan mo ka di atultulungan ni Marituyang nga aglablaba kadagiti murangyaw? Ay, never, Maray. Saan ang under di saya akas ni parenting? Anya? Amin na murang may kanituyang kaw. Isaw, ti aglablaba. Sana may bagay no siyak ti aglaba. Ta siyak ti lalaki. Agtal na kayo, mamay, tatabadaw. Apay ngay siyak. Lalaki akmay, ngam siyak mati aglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay kat siyempre tawam mo't asawam. Sa nga gapsoon mo't dagiti badbado ang malabaan, tuyang. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Isu asikan ati mangilabamot kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki day ta. Sika ti babae.
Na, anya kamutan. Amin tayaw, mabalin na taglaba. Sakla nga ya, nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday, masadot ka nga glaba. Anya! Nagapwam nga'y maribanang. Day, si kamot gayam day tamari tuyang. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatang akmetan iti agas ko. Aya, Ay, agpipikal mo't ngami ng dagiti ramay ko. Ay, jak pa'y makalaban iti husto. anya. Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko ni inting nga aglaba kadagiti mureng may iti inal daw. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tamapilit mo ni kapitan nga aglaba. Ngam ni ba daw, ha, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngam siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masuruna. Na Inteng, ano sab asikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasan ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga, Rod? Ay, una yan. Sa pajak kayat ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko Anya ti makagapaw. Kwa? Awan? Mga ilayat mo man ti balunay. Na. Masakitanag. Uray saan anak diso. Inteng? Ay, iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Na. Nagatumot ilablaban nyo ang kalinteng. Sika magaya pa, Rob. Adamat awit mo apalanggana kung badbadaw. Badok na gito yung gail. Umayak man maaglabat ito karayan. Masaysayat di tawi, taado ti danaw. Umay ka nga, Rob. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang ang gail. Videoin ka man, ta-i-reels ka. Ay, saan Dahil tati di mo aramidain. Ang mga no da makabuya. Kantsawan da. Ha? Kas kan di pari ba dong? Ay na. Umay nakit kantsawan na hindi aglablaba. Ay, dan Niklas siltukin. Ha? Apay, anya tibagbaga na ya? Tibagbaga na nga under disaya ka? Ngaming, sikat ti aglablaba? Ha? Angkal? Una naman in ate kastan. Nalaing nga ron ako man tiyaw. Awan nga min rik-rik naan kahit ni Marito yang asakit na. Iso nga isulatan ti aglablaba. Kahit pa banjing-banjing ni pari ba daw. Gumatangak man itilakom nga agas, marikwanang. Para iti anya, maray. Tumarag kumaa, pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, maray. Mapan ka pa'y agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay. Tikunak agpada kami iti sakit kini Maribanang. Wen, kasapulan nga agpa-check up kamet. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit ka ni Maribanang. Ay, sige nga rod maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka maray. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatanta. Jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Sige, siyak ti agluto. Siya kaun ti agukis. Pasensyakan, takas to'y matan dagiti imak. Wen, siyak amin na yun. Anya matan ti kastoy abiyag. Masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Ules, badaw, kas kada kurtina. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibandak kun sa langin dagito ya. Ay, sos! Adumanan tila ba ang paray? Talagang under disaya kan. Ay, umaynak manin as-asa rin No, under disaya ka, paray. Ay, saan? Saan nak nga under disaya? Under disaya ka, paray. Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga noan niya ti maaramid ko ka.
Disturbo ka iti panaglaba. Anya. Wen, pumanukan! Nasaya at med, tanalaba am amin dagiti murang ta, inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, ta siya akon ti mangisampay ka dagiti linabaam. Diyak kayatan ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay, Ay mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Diyak kayatan na talaga. na, apay, anya ti makagapaw. Ay, masurunak ka di paribadong. Tunggal aglaba, kahit umay naki din kan-kantsawat, asarendak, gapo iti panaglablabak. Na, para itiday talaang di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay no manang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! Na, no kunak nga aglaba ka, tong palem ti bagak inteng. Ha? Di mo ikaskaso dayjay a paribadaw. Agap-apad ang kalinting ka ng tibanang ijay balay tatabataw. Ngamin, sana na kayat ni Uncle ti aglaba. Anya. Da kayon tumot ngamin. Pasaray kantsawan yun ni Uncle no kasta makita yung aglablaba. Aya. Numuna ta maalayo pa lang ti agkatawa. Idinto ta maditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ha? Ay, sorry ako araw. Jack amo akas tagayam. Kun pudnumay. Nga under desaya ni Uncle Mau. Apay, trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Alamat. No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba. Ang mabalin kumutlat ti aglaba, uray lalaki ak. Kasano ngay dayta? Ay, depende magkidi ah. Dayta nga raw. Iso asardengan niyaw nakankansyawan ni Uncle Kao. Tasaan nga agpapada ti panunot na yaw. Taddakas kada kayaw, asana makaawat. Kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin, ti mapan mo ibagbagakan ni Kapitan Enteng, nga isukot under di saya, kabadong. Gapulang, tamakit-kitam nga aglablaba. Ha? Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under di saya. Tapno ammom, agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga agasawa. Aya. Wen, kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanen akayat ni Kapitan ti aglaba. Dayta pa yan ti pag-apaan dakan ni Maribanang. Addakan? Tuyan? Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanan, nabanuga kaun. Anya. Kaslama ngamin mapupuura ng dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba. Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. Ay, saan? Jak kayat? Anya, talaga di mo kayat tiaglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban. Inton saan na nasakit day tayimam. Ay, una yan ti kastang asawa. Di nakpayam mo atulungan. Ay, naulpit ka ba daw? Ay! Para day talang, agrungaab kan. Ay, laman langay. Salpag ka kaya ba, bakitan? Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badbadaw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau. Ha? Amukaon. Mapan kayo aglabay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igam mo asabaon. Ay, amuklat na mapang kaglaba. Kunak man no pulos adi kaglaba, tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini Uncle Kao. Saan nga tanga under di saya kayo matan ita, tataba daw, Ay, sumardeng ka ko na, May. Saan ka kasarsarita? Ni, masurong kamit tayo, tataba dong under di saya. Under di saya. Hindi. Ay, di ka pala sumardong, Nay. Salbag ako aro, gay. Nakita nakpailayag, May. Ay, patakag taglaba. Tatlong malpas adagos na kitilablaba ni tayo. Ang mga nod na makakita kanya.
Salbagkinin ti kastoy. Ay! Jack lang paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Handa ka magam dito'y malikudak, paray. Anya nga. Kunak man no babae lang ti aglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni tuyang ka. Isu asya ako na ti aglablaba. Ay, kababain pa yun, paray. Ay, awan rumbang nga bain mo iti panaglabam. Kasapulan data. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wendo ka ni Marituya. Kas ita, nasakit ti iman na ako na. Ay, sa bagay mo't kidi, paray. Ay na, nagrigat gayam tinakantsaw no maminsan. Ay, wala. Hey, mapadasang metan, tinapadasak. Nakantsaw ka, idi. Tagayam, oras ka kit aglaba. Ay, paray. Pakawanan na ka. Itakla na miris. San gaya marumbang tinararamid cooking ka, iday. Isa pakawanan na, paray. Itakla na miris. Ay, mala. Very good na naka-amiris ka. Badong, nalaing kayo ako mantyaw iti padayo a lalaki nga aglablaba. Anya nga ita, da kayo mo't ipinaglaba ni Nana Toyang. Mayat kit di ater aramiden nyo kin ni Kapitan. Taam mo yung atulungan dagiti asawa yo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlin. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kay bangkaw, tinaglakwan tayo tinateng. Masapol nga inayon mo yornong tati kwartata. Mangibati kamot iti gastusan ta. Gasto ka la gasto. Idulin mo kiday, tapno umadupay ti urnong ta. Kasta kadilatan, no aglako ta, ibang kuamag. Ay, saan ka makaurnong no di ka gidulain? Ay, sos, adon ti urnong ta iti bangkaw. Ngem awan pa'y naimas amasida. Ha? Kanayon latan abulbulong, ti papaunag ta. Ay, natuyang, saan ka makaurnong no day talagastos ti mom? Agawa ka nga agawa. Kasta unay mo't akirmot ma. Apay adi ka aggunggunay, Inteng. Aldawan, dayta silpon mo tin into na ram. Ay, adala inpos ko. Dayta kat agipupos tar aramidam. Kasanon no adda tao ije barangay hol a makasapul iti tulong mo. Urayan dak masapul da titulong ko. Apay, kasta ti sao ti may sa apagwadan nga agsirbay? Naa! Ay, agrubwat kakit din. Tamapan kan ije barangay hall. Wunin! Mapanakon. Da. Apay amasuron ka, kat pagrebeng amat dayta. Barangay hall manin. Tinaldaw langan a barangay hall. Na, numasadot ka amapan ijay barangay hall. Agikat kangarudan akas kapitan. Diyak kayat. Awanan ti honoraryong ko agikat Kat ingkangarudan tapno saan nga honoraryom lang ti urayam. Aggagat kamat Maray, lakon nakman iti sardinas. Nabiit kayo pa naglako iti natengyaw, sardinas ti sida nyaw. Impadulin nga rod ni badung ko tinaglakwan may. Imbang ko na ti kayat masawan. Wen maray, ay nagkirmot ni badung kaw. Naggagat ngem kirmot mo. Ay adu nga rod ti urnong yaw no kasta. Adamot amaray, angem di kami pa'y agsidamot iti naimas. Ang mga nuag sakit no kasta mo ti aramidan na.
Ay, imutan na katibagbaginan. Jakman amok, hindi ba doon ka? Anusan na katibulbulungan? Agsida kayo mo't ati karni kan ikan sagpaminsan. Nangina ka no, maray. Sardinas lang, ti maiturod na agatangog. Papanam ka di, ating. Mapanak ijay ili, Chief. Si kakaditi nakapila. Ay, sana siya. Ang awan mo't dito ijay nakapila. Nagdardaras ka, o di itulod kan. Inta nga ro din, Chief. Alangan nga orayak pa ilang tinakapila no awan pay. Una, basol na no agkapoy-kapawi. Amo na nga iso tinakapila, di masapa ko mga umay. Ala, inta nga ro din, tamaladawak iti papanag. Narigla daw. Awan basol ka, no awan pa'y dyan nakapila. Kasla kumaamin kan kati tricycle driver, amasapa, Chief. Ay, masadot daman nga tan amasapa, dagiti kakadwa. Mapan ka din ijay bangkag, adi ka pa'y nangan. Umayak tumangan, inton aldaw. Umayak tumangan ko nam, ngam di kan tuman umayaw. Aldawain, inakiday. Sayang ti maramida, no agtong-tong-tong tapay laeng. Ay, si kaki di mo. Sobra tigagat mo. Ngam kasta unay mo't akirmot mo. Sang ka ibagam day takirmay? Adda ka di urnong ta iti bangkaw? No saan ko nga ipaibangkoking ka? Adda ngagpay sornong ta. Ngam di tapay mo't makaraman iti naimas asidaon. Ay, liklikam ki di ti aggastaw. Si kamot gaya paray. Anyala unay ti pakakumikumam, tadi ka pa'y makita nga agpasyaran. Asasi kaswag lagi ti mulak paray. Ganda niyak manin agapay. Ay, intamang kidi pasyaran ti sigud akaadalan ta. Agpasyar ta sagpabinsan. Ay, si kalangan paray. Saan ko amasangaw? Madaramiday. Asus, ikamot ti bagim iti break aparay. Di ka pa'y pulos agi na namay. Awan pare. No agtugawak, awan sumrek akita. Na? May metag trabaho. Tador urayan apakairanudan. Ay, esos, ay nalabas ti kasta paray. Mga nagsakit ka. Adayo ti sakit kanya pare. Na? Akas makita may. Nagsalon ata. Di ka nga rin sumurot. Ay, isa pa'y kasangsangpet ka na. Di ka adalan ta naggapo iji abroad. Inton maminsanan pare. Si kalagtan. Nakitakmot ni Kapitan ang naglugan iti tricycle, maray. Papanan na ka, day. Adda kanu kaadalan da ang mapanabisitaan. Kasangsangpot na kanu ang naggapo ija abroad. Ay, mapan nga rod makisarabo. Ano kasta? Jak ambo no adda masarabo na, maray. Kumusta kaya, kukumaray? Marituyang, anya ka diti pakakumikuman ni badong mo, tasaan asimurot ka ni Inteng? Anya pa'y ngay, no di dagiti patpatgan na amula na. Nay, apay akas tati sa Marituyang. Kasla kasuron mo, Saan mo kide, maray? Uray saan ngaminon amangan, nulaki di ta makita na dagiti mula na. Kasano ngay, nagsaka? Ay, mading agpaiso no baybay anti salon at gapo iti trabaho. Inawis na kamot gayam ni Kapitan nga agpasyar. Apay adi ka na pan? Tak-tak lang dayta. Diyan manin pagplitik amapan. Gastos lang. Kumano itid dati pagplitik? Naglaing ka nga agpailibray. Ngam di mo pa'y kayat agparanaw. Apay, tinultulungan da kaya dagita nagtrabaho iti bangkag kaw. Tapno'y paranod kaw. Naglalaingan dan ngay. Ngam madimay, tinakaro nga imot, badaw. Saan aki na imot ti agimpain? Ngam no imutam ti padam ataaw. Imutan da kan tumot. Uray, ta saan ka dumawdawat kadakwada. Kukwada ti kukwada. Ta kukwak met ti kukwak. Enton kwan, pinanaganan da ka iti uwak. Nakaluto kayo kaday, nantay. Mabisina kaon. Mabisin? Saan ka di nagpasada ka? Di ka di nagmerienda ijay ilay. Nagmerinda ak.
Ngam inapoy kan masida ti sapulan. Urayan talaangan ni uncle mo. Sakbay amangan tayo. Umuna ako na mga nantay. Mabisina ka. Ay, amamukan, kwarog. Ah, Ibagam nga umunakan, tapilyam tuman aminen asagpaw ti dinengdeng. napanan kami na yan ni Uncle. Ay, anya pa'y ngay. Ada, ije barangay hall. 5 ba sa kijay? Ngamawan mo ti jay ni Uncle. Ah, napanan nangarud ngay. Unak adumagas ka ije barangay hall, tada ipaaramid ka. Apay adi ka di magas. Kunamot ngamin nga da iparamid, Maw. Na. Ay, no imbagak siguro nga damakan, dinardaras mo ti imay. Kunam itay adim magas ka ije barangay hall. Ngam awan ni uncle mo. Ay, ulbod ka, kwarog. Ah, kung kunaklaing da ije antay, tapno umuna kamangan. Inkagaon ba nang, tamabisin akon. Ay, anyat indutom masida? Dinengdeng asinagpawak iti tinuno alamos. Ah, Ano kayat yo? Manggalip tayo pa iti kamates. day taman. Ay sus, ay mabsugak manan. Daytoy lakadi kamates ti pagsangwan ta, badawng. Anya pa lang ti kayat mo aya. Tinaskain kita da. Nuawan, isua, agbiro ka. Kastalatan, di ta kadimot agsida iti naimas. An-anwom nga iti kwartam, pati aso ta, nakakutkutungan, tawan pa'y mabatbati nga itagtakan da. Ay, magandang tumit ano adda. Agam nuawan, ay kitaganos da. Nalabos ka mo, pati tarakan ta, agbisinda gapu iti kinakirmut mo. Adalaki di basit akaninda, ayusain, mabalinain, tasandamot nga gububra. Oray sanda nga gubra, tatarakan ka nga rut ida. Jak pa agsida itinaimas. Dagitan tulaki asaw. Ay, naglalayngan dan ngay. Hey, saan ka mauawatan? Nagalas ti ugalim. Ti sadot, ti maditi ugali na. Nang runa no sadot lang arudain, sarawit pa'y, mangirarit pa'y, ay nagalas. Awan ka di kadwam nga agpaspasada. Masadot na siguro ang agpasada. Tasandamot tin amakipilpila. Apay ka day, kagawad. Si kagarod at inagasat. Tas si ka tinagagad. Adun sa mo ti pasahero ita. Ay, nga raw, kagawad. Iso nga oray di da nagpasada. Tapno ko kami na pasahiraws. Adun nga rodan ti ornong baw. Damot basait. Nagninamot ngamin ti gasolina ita. Oray at ang imina mo ti plete. Sabagay. Kunam amapan kay bangkag. Intugaw mo ditan. Ay, maulawak mo tento yan. Apay ngay. Ay sos, amangan mo't no adan sakit mo. Apay nga agulaw ka ngay. Ay na, ay may kat siguro no ituro ko pa'y. No saan latta maikat ti ulaw mo. Masapol nga ipankan iti doktor. Nung ngay nangina ti bayadan iti doktor. Nangina pa iti agas. Na, kasanungay no maidalit ka. Saan ka kadilata amapan iti doktor? Ay, kailala ti kwarta, numapan lang iti agas. Ay sos, oray magastos ti kwartam, no maagasan ka laki day. No kailala am ti kwartam, matay ka asimumulaga. Ay, jakbat makikita ni paribadong arom-rumwaray. Ay makumikom siguro ije bangkag na. Ang mumutan ni paribadong, sobra ti kinagagot na. Jakmat nakita iji bangkag na idinapan ko inwayway tinwang kaw. Ne, napanan na nga rod. Saan na pumampanaw day jay? Kanayon nga adda ije bangkag na. Mas daawak. Tanong mapanak iji wayway iday. Ada mo iti bangkag na. Ne, saan nga ta amasakit? Ay, amangan mo't no adda lang ije balayda. Ay, mapanak iji balayda. Amangan no masakit ngagpaiso. No adda sakit na. Ibagam amapan agpadoktor. Ay, ada ka din na panan ni pariba dahong tajak mo't makitkitan, maray. Adda di taunag, kapitan. Ha? Maulaw ka no. Ay, manungal daw ang maulaw. Makalawasan. Ay, ipadoktor mo Di na magkayat. Da. Sayang ka no ti kwartana. Ay, kasaritak man, ti kumparit.
Sige man, Kapitan. Mapankalatan dita silay. Kasaritan man, bareng kayat na tagpaduktaw. Nya nga ti kukuan paray. Apay adi ka mapan agpaduktaw. Ay, may baga anak tumot lang, pare. Nabanugak la siguro. Ay, ingkag pa doktor, ta makita da, no anya tiga po maulaw ka. Nungay anemic no high blood ka. Ay, ingkan pare. Ay, nangina mo ti bayad ti doktor, pare. Nangina pa iti agas. Ha? Sus, apay anyat kayat mo agatangan. Agas? Wano lungon? Di ka pay lagpa doktor, matay ka. Lungon ti pakaigatangan ti urnong mo. Matayak ka din, pare. Ay, awan pa panan na no baybay am ti salon at mo. Saan mo may tugot ti kwartang pare? Mabati amin ka ni Marito Yang, Ay, sayang nga rin tinagbanugak, nung mapanawak, nung matayak. Ay, no di ka agpaagas akit kas dyan ti mapasamak. Ay, agbabawi kan to, ngam naladaw tao. Makiasawa ka pa'y ka din nung matayak, tuya. No adda mailawan a milyonaryong Amerikanaw. Wano nigraw. Apay kit dinasan ngay. Kanya, ay salbag ka, tuya. At dapat gayang plano mamakiasawa. Iso nga rod ngay bagbagak ang mapanta iti doktor. Tapno sa anak ang makiasawa iti sa balay. Agam di mo matkayat tanapat patagtakwartam. Di mo kayat agastusan. Ay, intaman lang iti doktor. Ingka mangirwar iti kwartata. Kasta, agpa-doktor ka, no di mo kayat timatay. Ay, wituyag. Agpaiso ti ko na ni Parinteng. Saan ko ama itugot ti kwartak no matayak? Mala, intan iti doktor. Yak pa'y kayat timatay. Ay na, tatabadong. Ano am ti kwartam, no imutam mat ti bagim. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan.